Kum no perlog bero kapediang sobhaya pi hakanika khasi terka channel. Ta mentasngi nginya share no daune u walnut cake. Sim kanika umpanyang si pela badga sini si pela. Sini pila ban penduna ne pen bundu ka bapi bam tiang. Service bahakum ne hadu bakanda kle bha katuka sini badga umpanyang. Kani ka sini kade ka bangala grind hapo grinder mo te dala dem tu pade sa ai peleng iwe iwe shwa hap shwa iwe iwe bakan long bha ngala ai peleng sau teli uni umeda ode sipela ngasim khandia shamai ban khle a uni u walnut ba unum dambit ngala ai uni ude baking powder mo shishamai adam nang tu pade uni tang khandia hi ude u baking soda adam nang tu ngai vanilla essence shamai te sa khle kin kanika dry ingredient ai shwa khandia ndian tu khle shwa khandia bakan mix bha Dafi ai khandian diam tu am long ka kham sup kanum lang te tu maida ngide ban khle bha kumni ngide ban khlem tu sakat adam nang tu pare sa ai uni u walnut bangila depot de ban khle bha ha du bakanda la stang bha am dafi sngo bakatir khong tu sa the daka dut khandian nai ai bun ratang bakan sulong running ka tuka jingkhle mo kani kala long pet kala long kumni long la biang ka oven pade ngala in heat 170 degree 10 minute ngala preheat saber une u walnut nalor kumne tu kala long te nginya guna apa ka awan ngabu sa 10 minit kani kala long nginya pe ma sedian kumno kala i phane em nginya pen phai kumne sutap mun malam tu kani kala ready ngatharai philai yo jing mentoi hi perlak Kubli shibun bapilai pe yakani ka video. Merry Christmas ya fi baro.